Shalom and happy Passover. Shalom hem batali Pascha, hem batalo празнiko ото beskvasna mare. Аменка проучајна о важност ото несаве догаđаја кола десиненепе кога време ко време Пасха hem ко празнико ото beskvasna mare. Нешто веома уникатно десинипе jer акава берш иста диве ано курко акала главна догаđаја десиненепе исто срсо десинđепе англедер паше 2000 берш. Со значини да и Пасха ковел ки среда кадо Месија хинеле разапниме. Меđanav da buđe nevačerena ото Велики петак, али е давана не е джахар, а разлог сосе о мануша черена дија грешка и мисинена да о Месија хинеле разапниме ко петак, а давана не е джахар. Библиски ови неле разапниме ки среда, сосе дава, пакава черада лестаро ти Пасха, а и сија вериек термин ано лиле де влесро, кад врадини пео ти Пасха, а двај грчко лафи, параскуни, со значини припрема или те спреминипе. И Пасха исто шајто велвичиме диве за ки припрема сосе, а да лесе со и Пасха, време кад спреминаја е бакроре првото вел жртво име, а после кад и жртво име, припреминале те овел део да лестар, то е те халпе, ко прво диве ото beskvasna mare, aha čijeg biblijsko istina. Na hasa i hrana oti Pascha ki Pascha, nego ko prvo dive oto beskvasna mare, a sočera ki Pascha, pa davaju dive kad spreminaja e bakrore, te ovel i žrtvu ime, a i to vel halape u stvari ko prvo dive oto beskvasna mare. Ako prečinaja oto doktrine, oti teologija, so valjanite veruina, ili amari teologija hem i doktrina, i amari vera morata velo to lafje de vlesro, na oto tradicije emanušesere. Ako amen više pokoriname za ko tradicije, a na za ko lafje de vlesro, onda nepravilno kad dobina ostvarje. Meva čerđum tumenđe da o Mesija i nelera zapni meki Pascha. Šalite dokažina da va biblijski oja šaj. Mevići naatumente praventumare Biblije i ako mangenate diken manca ko prvo lil e korinčanenđe a o panšto šero. I sodi kaja teo Pavle sova čeri. O sova čeri o to Mesija, a soseva čerije dava. Pale prvo lile korinčanenđe panšto šero ko do kraj kad i kao to je tato stih. A da lese soj, a da va lafi ko grčki kaj, isto džar dela značaj na glasini, nesavo deo oto stihovja dele naglasaka sophenela, a da lese soj i Pascha, a kad te da va lafi, buti slično, ki ko lafi Pascha ko hebrejski, a sostar vačeri, vačeri o to Mesije, a so o lafi vačeri, a da lese soj i Pascha žrtvu ime ili predime dindi. Ako amaro paschalno bakroro, pa ovio Mesija, a kad te penela o Hrist, a da vaj važno, a da lese so Pavle menđe otkrijeni, da o Mesija amari Pascha. So se vačere dva odgovori jednostavno, a da lese so o Mesija i nelera zapni me ki Pascha, poračorđa ki Pascha, i da lese važno džahar pravilno te vičinale o bakroroje de vlesro, jer davao Jovan Krstitelj čerđa ko prvo šero ano evanđelje po Jovanu, penđa ke dikjale dik o bakroroje de vlesoro ko valela o grehija e svetosere. Buti važno, so isto šajte pena, ništa na ne ograničime o tom mesijasoro delo otkupljenja, sada va čerđate bi o sveto vela spasime i o rat e Isusesoro šajte spasini svako nema nuše i jedva na čerelape prirodno, nego svako morate priminju evanđelje.
Te veruini anorat emesiasrokova čordilo, tebi šajte ova odkupime večno. I si isto haravel deo oto stihija, kaj mangavate dža, a da vašajte raka ko evangelje elukasoro ano bišutrito šero ano pindo to stiho. Diken manca elukasoro evangelje bišutrito šero a o stih pinda. A kad te večeri nešto but značajno. Znači, bišutrito šero o stih pinda. I diken penela. Kada vaja kokava, ko grčko idu, a da va značini tebi nešto naznačini, pe tebi očitaoci, obratine pažnja da je dva nešto svoj važno. Penela omanuš palo anav Josif, a džanadao Josif hinele članu oto sinedron, neko penela dvaj savet, ali akate u stvari radini pe oto sinedron, i ovi nele manuškova i nele šukarhem pravedno. I akava nasložin džape okolea so on hinele odlučinde, a davajte mu daren emesija. Niti slažin džape sa lengro delo, to jest a soman glete čereno delo i nete razapani nenle. I akava šajte većina i sar zavera kova čerđe, a ovna slažin džape o Josif sa lengri zavera. I soman glete čeren. I penela da ovi oti Arimateja je da vajek diz ani Judeja. A kad je nešto veoma važno, ov hinele, znači Olaf je kad te kova koristinipe, kova naznačinipe, kojek jedinstveno način vačeri da čak lično nešto čerđa. So, penela ađi čerđao carstvo edevlesoro. So značini da hinele manuškova mislim džao to carstvo edevlesora. Onda kad džako pindu štarto stih. Penela i da vadi ve hinele zako pripremiba. A kavaja kad te važno, ime kad te bukvalno prevedin džumle, penela i hinele odive zako pripremiba. Nesave Biblije penena da je da vadive barod čuvena kod vadive, ali na ne dva nele jek dive zaki priprema. Na ne a da va prihvatljivo te lelpe a da vadive za priprema za ko tipično subotnjo, normalno šabatno dive, kova u stvari vičinipe ili kova desinipe ni subota, a da katena dikaja da va, jer ko sadive ko te priprema i si, ili araklijeno novi zavet, sa vačeri da isole veze sa o pashalno kontekst. Znači, ne da vas priprema za bilo savo šabat, nego kavaj priprema za pasha, za da va posebno dive. Ja da le se buti važno te dikate razumina, da i priprema ked žrtvojnipe obakroro, i spreminipe ebakrorete halpe, ali kad ko prvo dive ko beskvasna mare. I čitinaja dalje. Penela i da vadi ve hinele priprema i za ko šabat, a u stvari je da va približini pe i šabat, a te onda čuvela naglasak kod džuvlja, a od džuvlja kola le Isuseja, kola dželepalo lende, on nešto čerđe. Ona le i penela kate, a kala džuvlja kola le oti Galileja i primetinen, da on dikle sar Isusesaro telo čivde ano grobo. Znači dikleotan i sar mekle ili parunđe. On dikleo grobo i dikle duje manušen ko o Josifom oti Arimateja hemo Nikodim.
sar onđele leleo telo, o Josip Penela dželolelja pučljaje telo se, emesijasere se, a ovhem lesro malo Nikodim, ko vahinele učitelj, ko Sinhedron, o Josifoti Arimateja hinele člano to Sinedron, ali o Nikodem hinele primarno učitelj ko Sinedron. I ovdje dladu imanoša nešto čerđe. On učestvuje inđe, ki sahraninđe Isuse, veoma značajno da vas učerđe, i dikaje dao Josif hinele dava, ko vahinele posveti me za ko carstvo je devlesro. Kada meni njam posveti me za ko carstvo je devlesro, a menka čera onda odluke kolaj ugodna je devlesi. Ako je njam posveti me akale svetose, onda kačera odluke kola nakoven ugodna je devlesi. Ali sovdo je kalamanuša učestvujinde ki sahrana mesijasiri. On čuče mesija ano uklesime grobo pre o šabat, ali na o sedmodnevno šabat, nego kokava vreme. I kad buđe ne šunena da na hineleo raspeče u petak, buđe ne holja, ne na zbog da na ne dava raspet ili veliki petak uopšte, jer hajdete di kas ophenela Jovanesor evanđelje, ano dešenjato stih. Dešenjato stih Jovanesoro evanđelj. Kad čiti na otrijandu jekto stih, znači Jovanesor evanđelje, dešenjato šero trijano jekto stih. Penela adalese, so hinele dive, znači oto jevre radini, pa jeverengere vođe, a da se so hinele dive za ko pripremiba, za ko savato, jevre jengere. Znači, kad teva čeramđe da dvaju ti pasha sose, jer na postojini priprema zaki obično subota. So penala kate, da ne bi ačola Isuse srotelo ko krsto ki ko šabat. Ali o to savo šabata kate vačeraje. Na radini per kate o to tipično tato dive šabat, kolao katolici pričineno, dva i on pogrešno priči kavena. Morate di kas openelo lafije de vlesru. I samo te završina dva stih s openela. Jer a da va šabat hinele baro šabat. A da lese ili jednostavno penela učo ili baro šabat. Jer penela baro prazniko. A da va hinele dive ko te hinele prazniko. Jasno pisini. Ko te ništa naštite čerelpe. Naprimjer, ko prvo dive o to beskvasna mare, a isto džari ko je tato dive o to beskvasna mare, isto him kedine o Pentekost i pedesetnica ili i o prazniko šavuot ili nedelje, isto džar i sjemen o prvo dive o to prazniko o to trube, hem o prvo dive o to prazniko o to šatori od sastanka, him o posljednjo kva većini pešiminija ceret i sakala zajedno praznica šajte da si nempeano bilo sa vodive ko kurko, ali na ne dozvoli mete čerelpe butiku akaladive i da va veoma važno te šajte dika je kvavići me baro prazniko ili baro šabat. Bukvalno akava grčko termin vačerio to baro šabat. A da vaj važno sose jer vačeramđe da on nasiđarđe te sahraninelne u petak pre nego šabat počini, nego dikaje da siđarđe te parunelne angleder nego o prvo dive o to beskvasna mare, jer i pasha dešu štarto dive, a ver dive pala davaj o baro šabat, davaj prvo dive o to beskvasna mare. Pre nego sođava dalje. Mangavate irina kaj dikam angleder harička, a davaj o Lukasaro evanđelje, ano bišu trito šero, i mangavate dikao to ko krao od duj stihija, ko kava deo o to lil, znači bišu trito šero, mangavate dika ko krao o to džuvlja, ko te ale, a davaj opindu šovto stih. Penela džar. I rindepe adari,
kaj bešena i ne hem spremindeo mirisija hem omastija. Znači oni rinđepe, tečere nešto. I rinđepe kod va isto tan, kod te dikle o grobo, i dikle sarle svo telo a tea čavdo, i on odlučin že tečere nešto. On odlučin že te i rinempe, hem te denle pošu kara sahrana, ali hinele ne samo problemi. Ako će ti naja dalje, ko krao, ali ko savato, odmorin depe, pošto indoj i naredba. Aka va nešto vačeramđe, aka vas šabat, ist takođe oto evtato dive šabat. Ali amen džana hinele da razapni džoleki pasha, a dva mora da hinele sreda. Jer ko četvrtak hinele adava dive kad hinele baro šabat, kad zabranin džape te radinipe. I on naštinete džante činen mirisija hemastija, an ko četvrtak morandile teđi čerenđi o petak. I sočerđe, pa penela da u petak džele i on činde i spreminđe dava, ali hi ne problemi. Angleder nego so lele o mirisija za kolestri sahrana, angledera da leste kad završin dže i buti penela odmorin džepe, pali naredba o to zakoni. Sose, jer on posmatrin dže, dikle, pazin dže. I okvaso dikaje ke čitinaja Olafije de Vlesar dikaje do manuša kolaj ne povezime za komesaja kojak jedinstveno način sarle sridaj i Mirjam sarle srodado o Josif dikaja da oni nele pravedna pojedinci pokorin džepe zako zakon je de Vlesar, zako zapovesti je de Vlesar. Isto džari ne je kalađu vljasođe lepalo leste i da lese i sijek važnost te mangavati dikapa na jek deo od Olafije de Vlesaru, diken mancar o evanđelje palo Marko, a de šušovto šero evanđelje po Marku, de šušovto šero. Zapamtinen uvijek vam te postavi na pitanje. Kad god avaja džio Olafi šabat, sostar vačeri, da li je davao baro šabat ili o redovno šabat. Ali ako je dava prazniku, sarsovičini pe Jom Tov ko hebrejski, ali dava i proslava u stvari, amen ko dala dive naradinaja zabrani meji. A džaharke dike, ako recimo ki trito knjiga moj si jasiri bišu 3, tu čaka dike celo spisko o to dala dive, kad zabrani mete čeral pe buti. Save dala dive, prvo dive, o to prazniko to beskvasna mare, hemo je tato dive, o to prazniko to beskvasna mare. Isto, i sjemen Šavuot ili 50-nica Pentakost, a davaj je posebno prazniko, je sveto objava, i a tej sjemen prvo dive o to prazniko to trube, a davaj prazniko jegdive prema Olafije de Vlesaru, a i sjemen i prvo dive o to prazniko, o to šatorje, o to sastanci, i o zadnju većini pe o to dive čediba, i a tej sjemena dva celo spisko adaledi vendar, ko teo devel zabranini te čerel pe bilo savi buti kod ladive. A davajo spisko. A kanag mangavate dika, o Marko de šušovto šero, kad je kao prvo hemodujtostih diken so penela. Kad naklo osavato, bukvalno kad te vačeri, čerđate na kino. Znači, kad inele slobodno te čerelpe buti. A kad te morate postavi na pitanje, o to savo šabat, a kad te vačeripe, a odgovori, a kavaj baro šabat. A davaj posebno šabat, sarđana dava pano, evanđelje po Luci bišu trito šerop henelamđe, da odžuvljađi čerđe dok na kino, a dava prvo diveo to beskvasna mare. Je davaj baro šabat.
a dva je posebno objava ko te naradinipe, a džiceripe, džiko te dva divena na kela. I on džele tad i činđe dala mirisija i omastija tebi šajte den Isusese bolje sahrana. Jer Olafi de vleso penela da on dikle ko sar o manušao, Nikodimimo Josifo ti Arimatea sahranin džole, a on man glede čeren bolje butije da lestar. Kad i kapale ko prvo stih penela de šovto šero, kad naklo osava to, i Marija i Magdalena, i Marija e Jakovesiri, i mi Saloma, čin de mirisija, sarte šaj džan, hem te maken Isusese rotelo, te pomazinen les rotelo za sahranu. A onda diken so penela, a verneštu, koduj to stih. I rano sabale, a kavaj buti važno, i rano sabale, ko prvo dive. Bud Biblija kava prevodi nena prvo diveno kurko, ali kad te naradini pa to prvo diveno kurko. A kad te pomini pe lafi šabat, ko prvo dive šabat. A so misli nama palo dava, kad dam to mi primer, svako jevrej, ko va ženinipe, ovi sole nešto soj penđar dosar katuba. A katuba davaj u stvari dokument za brak. Buti važno, ako mangejate ove Izraelco, šaj živi neki averpu, a i katuba veoma važno dokument ko va valjanite podeline, a da vamo toj da nekoj jevrej. I a nikad napisinaja da te ani katuba te pisini ki nedelja, ki sreda, ko utorak, nego pisinaja ahad bej šaba ili atavava čeri ko je ko to šabat. Obroja šajte vačere havišon, adva i prvo, ali kad pisinaja kod va dokument za ko brak, kado brak desinđape, pandljape, penaja ko jek šabat, duj šabat, tri ko šabat sose, a da lese so, a da vaj legalno dokument i a da lese o termin šabat koristime ko jek jedinstveno način, tebi delamente džanao vreme odive, ali na penaja ko prvo diveo to kurko, nego penaja jek ko šabat, a va u stvari ko prvo diveo to šabat, ehad bej šabat, a džahar pisinipe ko legalna dokumentija. Koristinipe u termin šabat, šajtovate značini i kurkodani, ali akavaj legalno vačeriba za ko dokumentije, da lese ko dujto stiha kad te vačerim si kajamen, da o Mesija hinele vaskrsnime o tomule ki nedelja, ko prvo dive o to kurko. I penela, on ale kada leko grobo, penela kado kam i klilo. On ale but rano sabale. Hajde kana nešto te dika. Uvek o lafje de vlesoro pea slažinipe. Setinen tu mesova čeri. E mesija pučlete del znaka openđani jek znako naka del petumenđe kija lošno hem preljubničko generacija osimo znak Jonasor, jer saro Jonaso hinele anovođi emačese trindive trimrača isto je džehar očavoko vel anovođije puvjakoro trindive trimrača i hinele. Setinen tu me sopenđum o mesija hinele razapni me ki pasha i pasha hinele bio vela ki sreda, jer džana dao raspeče počinđa oko 3 sati, a davaj 9 sabale, i džana da ovdin dža plo duh oko enjato sati, a dva bio vela 3 popodne, i a džahardi kaja da o jevrijska vođe na mangle o telo te čolko krsto, nego molinđeteci delpe, a koalo o Josifo ti Arimateja, i o manglja o to Pilat. Isus esro telo te dozvolinle se te bi sahranile.
I onda ohemo Nikodim dinđe najbolje sahrana kola šajnete delnali u vremena kinosigate pre nego su počinđa i obaro šabat, posebno šabat, prvodi veoto beskvasna mare, čučoleku grobo, ani uklesime grobo ani stena, i negde čučole palo šov osati uveče, dok počinđa okham te perel, a davaj o prvodi veoto beskvasna mare. Ajdete penada čučole ano grobo u 6:30 uveče. Znači, od zalazak sunca u sredu 6:30 do zalazak četvrtak 6:30 jegdive. Od zalazak četvrtak 6:30 do petak 6:30 dujdive. Od petak 6:30 do 6:30 subota, a da ovako veline trindive, i a dva inele završime oto šabat trindive hem trinrača. A onda sode sinipe, pa some saje vačeri. Nijeg znako naka delpe za kija generacija osime Jonasro. Jonasro znak a so onda se klijam o Jona hinele ema čese kovođi trindivem trinrača. Iz Boga dava o Mesija kovel anovođi epuvjakoro trindivem trinrača. I hinele trin cela dive oto uveče sredu, četvrtak, petak i subota. Nakon so hinele račate u subotu uveče tad o uskrsenje desinđape, a sabalek je dale u nedelju, on nadikle u iskrsenje, a dva već desinđape, i a dva je veoma važno istina. Ova skrsenje desinđape ko prvo dive, ali amen bija na dva vreme penaja subota uveče na nedelja ujutru. O Isus na uskrsninđa sabale u nedelju. U nedelju vaskrsninđa, ali nakon so kam zalazinđa. I da vaj but važno tedika. A te na neslaganja no lafide vlesro jako jasno objasnjenje, te si tačnost, jer o lafide vlesro je savršeno, iako proučinaje šukario terminja dikaju ti Biblija, onda menka i kljovasa je pravilno razumevanje. Ako koristi naja amarikultura, onda kao ova prevari meka ova legardete pogrešina, a men vajani uvijek te proučina, ano svetlo ti biblijsko kultura, so manu ša razuminđe tad i so on bi razmisli nenakedi o lafi de vlesro lenđe prezentuje ime, a džahar pravilno si kljovaje de vlesro lafi. Isto kava berš, sarso de sinđape pred dulje de berš, o Mesija hinele razapnime ki sreda, ki pasha, a vaskrsninđa nakon trindivem trinrača, nakon završetka o šabat, jer je daleko grobo kala džuvlja, ona rekla je prazno grobo, a rekle dobar već cidime, i a rekle vaskrsnime Isuse. Buti važno istina te vačeramđe, da o greh hemo smrt nakon velne pobeda oko lenđe kola priminđe o evanđelje. Amen, kao velame večno spasenje, a sva dva značenja, dva lafi spasenje, lafi koja povezi mesa pobeda, amen. Pa kađa nas, Boga Mari verano leste i oko vas očerđa amenđe, jer ovija Mari pasha i amen, ko velame večno pobeda. Dvaj šukar, vest, uvek te se ti namen, i kaleka završi navte vačerav, ode velnek deltumen blagoslovi me pasha i blagoslovi me posmatranje i dikiba o prvodive, o to beskvasna hlebovja, džija ver puti šalom.